Saluti a totus. Su pastori dei breveisi. Su traballu fu da tot'annu, d'ogna dì e fu da cresci breveisi a da s'appasci, a da s'ammulli e a fai su casu po domu. Su pastori abarrada cui breveisi a tutto dì, a domu furriada posi pasi scetti. Ziu Giorgi fadiat totu su traballu a sou, boga candu mulliat, ca si fadiat ajudare de u piccioccheddu. I logus de su traballu su fiant istubas, ancabasce de brebeisi, s'accorru fatta a fascinas de linnas trantajas o a pedra, innoi a corrai brebeisi e s'agotti bomulli. Is ainas chi potant pascendi fiant sa mazzocca, o fusti po ghiai i brebeisi e o po s'accozzai, is petiollus e is craccioleddus, is primus dus poniant in s'istadi ca fadiant prus arrumoriu, is sigundus prus pitticheddus dus poniant in s'ierru. Su sullittu ponci passai su tempus sonenti, sa bertula de lana fatta a tralaju po ci ponni su casu, su pani e sa croccuriga de su binu. Po traballare su pastori si poniat custa cosa: is crazziones de peddi di angioi chi potant mullendi po non si sciundi, i gamballis de peddi postus in su cambucciu contra sa spina, su bonettu de lana o de cottoni, su saccu nieddu de orbaxi o a spezia de manteddu fatta a tralaju, po s'acqua e po su frius. Po mulli potant su casiddu de liauna, i broccas de liauna e totu, po allogai su latti in mugliu. Su pannu po se tazzare su latti passendiddu de su casiddu ai broccas. Su casiddu e i broccas da sa spiganta de scarrattonerisi e a goa dei lattanerisi, genti chi bendiat cosa po latti scetti. A mengiau, chizzi, mulliant e a goa bettiant su tallu a pasci. Accorrant i breveisi, furriant domu po prandi e a megama da s'astorrant a pasci. Su pastori passat a sa notte cui breveisi, pono da s'asfuriai, o pono da s'abbuccì, iscaisi o imragiaisi. Su latti du bendiat a is famiglias e a go a is casaias, su casu a sa genti. A is rebidoris di si donada o angioneddu o a brevei angiada. I nominis de breveisi mudant a sigunda de s'edadi. S'angioi de 0 a 5 mesis, angioi mannu de 5 a 9 mesis, s'accaia de 9 mesis a s'annu, s'ogadiu de 1 annu chi non è angiau, sementusa de 2 annus chi è angiau 2 bottas, baduzza de 3 annus chi è angiau 3 bottas. I breveisi toccat da sas fai angiai uotta s'annu scetti, ca ici fadiant brullatti. De paschicedda a austu. Deu avarru in domo.